Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Igama lami ngingu-Isaac. Ngithanda ukuthi namhlanje sithole isifundo lapha encwadini yezenzo chapter 12. Izenzo chapter 12. Sizoyiqala nje sithi ukuyibuka emavesini akhona lapha ngezansi. Right, sibuke lapha emavesini akhona angezansi. Ngithanda lapha uverse 8 elithi izwi lenkosi, ingelosi yathi kuye, gqoka izicathulo zakho, wenze njalo. Yathi kuye, yembatha ingubo yakho, ungilandele. Yaphuma wayilandela. Wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa ingelosi, kodwa wayethi ubona umbono. Sebedlulile kubalindi bokuqala nabesibili, bafika esangweni lensimbi eliya emzini. Labavulekela ngokwalo, baphuma badlula. Isitaladi saba sinye, ingelosi yayisimshiya. Amen. Ngiyathanda-ke bazalwane ukuthi uma sisuka lapho siye laphaya ku-13, kuthi u-13 esengqongqotha esivalweni sesango, yeza intombazane ukusabela, igama layo linguRoda. Isizwile izwi likaPetro, ayivulanga esangweni ngenxa yokuthokoza, kepha yagijima yabika ukuthi uPetro umi ngasesangweni. Amen. Right, ngiyayithanda kakhulu le ncwadi bazalwane. Iyincwadi ethi sibona la uPetro, umntwana kaNkulunkulu, eshumela ivangeli ngesibindi nangokungananazi. Lithi izwi lenkosi, la kusithola uHerodi ezenza uNkulunkulu kubantu, ngoba maningi amakhosi la emhlabeni azenza uNkulunkulu phezu kwabantu. Nabanye nje abantu onelanikwa isikhundla ayibona ukuthi engathi akaseyena umuntu yena. Semsebenzini uthola abantu bayasebenza baphethe ngesandla sensimbi umuntu. Uthola ukuthi kuze kube khona umbuzo esho ukuthi wakhetha obani umuntu lobe ehlukumeza abantu kanje. So la sithola uHerodi enenhliziyo yensimbi elikhuni njengetshe, ephethe abantu ngesandla sensimbi. So ke lithi izwi waqala la uHerodi ngoba uHerodi ube nenhliziyo yokuthi akalifuna ivangeli. Lithi izwi lenkosi, ngenkathi eqala elihlupha ibandla, lithi iBhayibheli, walihlupha ibandla, waqala wathatha uJohane. Lithi wathatha uJohane wamhlupha waze wagcina ekugcineni eseswelekele. Lithi izwi lenkosi, ngesikhathi eseswelakele wabuye wafuna ukuzingela noPetro. Lithi izwi lenkosi, uma ulifunda kahle kuyena la u-12, lithi kwabe sekuthi ngoba ngesikhathi enza lento kuJohane bamncoma abantu, kwathiwa wenza into enhle. Kusho ukuthi ngokuthi bamncoma abantu, wabona ngathi fanele ngathi angaqhubeka. Kwasho ukuthi lo asekhuluma ngaye ke manje umuntu osondelene kakhulu noNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi, wabe sethatha esethi makabanjwe naye, kodwa kwase kuba ukuthi ngalesi sikhathi akabanjwe ngaso kwakunomkhosi wephasika useduze. Lithi izwi lenkosi, ngesikhathi kunomkhosi wephasika owawuzokwenziwa wawususondele.
wawuzona lezo zinsuku wathi hayi asingabe sisawuphazamisa umkhosi. So kwaba ukuthi akathathwa ayogquma ejele ngoba kwenzela ukuthi angakwazi ukubaleka kulesi sandla senkosi. Lithi izwi lenkosi ngesikhathi ebekiwe lapha ejele kwabe ibandla likaNkulunkulu lahlala emkhulekweni likhulekela inceku yenkosi. Lithi iBhayibheli ngesikhathi benhliziyonye bekhuleka kwabe sekwenzeka izinto ebezinzima ukuba zingenzeka, kodwa-ke zabonakala zibalula. Lithi-ke ngenkathi uPetro esetrongweni abazalwane ngenhliziyo, lithi ngesineke bekhuleka benhliziyonye ngoba la makhulunywa ngesineke kusho ukuthi noma kungathiwa umuntu kwesinye isikhathi ongakujwayela ukukhuleka, kodwa uma uba nesineke uthi uma usuyinika ithuba ungayinika i-hour, uyinike 2 hours, uyinike 3 hours, uyinike the whole day ngoba unesineke kulento oyifunayo. Isho ukuthini isineke? Sisho ukuthi usuke unale desire ekuwe, unalesidingo esikuwe esithi lento ngiyayidinga ukuyibona yenzeka. Lithi izwi lenkosi ngesineke bekhuleka usuku nosuku bemkhulekela ukuthi uPetro akaphume kuleya ndawo akuyona. Lithi-ke iBhayibheli siliqale lapha ku-18 ivesi, lithi kwabe sekufika ingelosi kaNkulunkulu ifika kuPetro, ifika kuyena ebusuku esetrongweni. Lithi ingelosi yathi kuye, gqoka ufake izicathulo zakho, wenze njalo. Yathi embatha ingubo yakho ungilandele. So kusho ukuthi ngalesi sikhathi izinto mazenzeka kanje inikeza ukuthini lento? Inikeza ukuthi kwakuwumqondo othi umthandazo wabazalwane uzwakele, bathe mabethandaza wazwakala umthandazo wabo. So-ke kwavele kwayingelozi kuye zafike zazomkhipha. Uthi umbhalo lama ufunda u10 uthi sebedlulile lamasango lokuqala lesibili beze bephumele ngaphandle. uPetro akabhiliva, akayitshela ukuthi lento i-real, lento uthi engathi iphupho, ubona izinto zenzeka ngendlela enjalo. Kuba njalo umuntu uma ingqondo yakhe ifike kwi-limitation ethi akusekho okunye angakucabanga ngaphezu kwalokho ukucabanga noma ngaphezu kwale situation. So-ke lithi izwi ayikholwanga lento, ayitshethi no, I'm dreaming lento engiyibonayo. So lithi-ke ngesikhathi esemkhiphelile-ke ngaphandle, esephumele ngaphandle straight, kwayikhathi ebhilive ukuthi yes, ngiphuma ngempela ingelosi kaNkulunkulu, ngoba lithi lapha mawufunda 10 ithi yabe isimshiya ingelosi kaNkulunkulu yahamba. Lithi-ke uPetro esesanguluke wathi manje sengiyazi ngeqiniso ukuthi, lapho verse 11, sengiyazi ukuthi ngeqiniso inkosi ithumile ingelosi yayo yangikhulula esandleni sikaHerodi nakukho konke okubhekwe yisizwe sabaJuda. Right. So-ke bese siyithola-ke lapha ku-13, siyithola lapha ku-13 uPetro usefika-ke manje kulo muzi lo okuhlangene kwabazalwane. Lithi iBhayibheli ngesikhathi abantu behlangene la bemkhulekisa, wazwakala enokho esangweni. Mayefika uRoda ethi uyolalela ukuthi ubalo onokha, uyathola ukuthi hayi uPetro usebuyele emuva. Mayibuyela kubazalwane futhi hayi nangu uPetro okuyena benimkhulekela sefikile. Lithi izwi lenkosi abantu abakholwanga ukuthi lento ayisho iyiqiniso, ngoba bayitshela ukuthi bona mhlambe kusazoke kudlula izinyanga kuyikhathi bephendula kwiprayer yabo, ngoba kuyiqiniso ukuthi nanoma yinini ikhona lento yokuthi whenever we pray to God asi-expect ukuthi recently izinto zingenzeka. Silinda ukuthi mhlambe into eyokwenzeka emveni kweminyaka ewu5 ewu10 ezayo. Lokhu ukuthi ukhuleke manje into ubona yenzeka, cela ukuthi hayi noma nimlingo le akona uNkulunkulu. Kanti kunjalo nje, kudiphenda ukuthi ungumuntu onjani kuwena uNkulunkulu. So lithi lenkosi wangqongqoza, wahamba uRoda watshela laba bazalwane ukuthi nangu Petro, bathi ngithanda lapha ma uyibona abaphikisana nemkhuleko kade bewenza. Ngoba kuyenzeka mawusudideke too much ubhekisa umkhuleko. U15 uthi kodwa bathi kuye uyahlanya. Okay, yona yaqinisa yathi kushuthi yena uRoda
waqinisa wathi hayi kunjalo, bona bathi ingelosi yakhe, bathi no, akwazi ukuthi uyena. So kungenzeka ukuthi ingelosi yakhe iyona lokuyibona, ubone. Kepha uPetro waqinisa wangqongqotha, sebevulile babona ukuthi nguye, bamangala. Right. Ngiyayithanda kakhulu-ke bazalwane ngoba iwumqondo othini, ithi masifunda incwadi enye ngelinye ilanga ithi kholwani ukuthi enikucelayo nizokwamukeliswa. Kholwani ukuthi enikukhulekelayo senikwamukele seninakho. So mayithi-ke le nceku yenkosi isifikile kubona ithi hayi kholwani mina ngempela sengibuyile. So-ke ngiyayithanda kakhulu ukuthi isinika umqondo ukuthi sihleze si-positive ezintweni esizenzayo. Right. Ngakho-ke le ncwadi incwadi enhle ekungamele ukuthi singayifundi ngoba kubalulekile ukuthi siyifunde sibe ne-understanding yayo ngoba once sayazi lento ivusa umqondo uthi isho nawe ukwi-prayer once wayazi le ncwadi iya-encourage ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko yabantu. Akubi njengokuthi uxoxelwa ngehistory kuthiwa wayeyiphendula. Lokho vele kukhuluma ukuthi namanje uyayiphendula uNkulunkulu imikhuleko. So lento isho lokho nje ukuthi namanje uyayiphendula imikhuleko njengamanje manje sesikhuluma. So-ke ngithanda ukuthi ngisho lowo mazwi ukuthi engathi noma ubani olalela lo mkhuleko le entshumayelo angaba nayo i-belief, abe ne-hope, abe ne-listening skill epheleleyo ephilayo kuNkulunkulu. Izinto zizobonakala zenzeka ngezikhathi zonke ngoba usuku nosuku zihlezi zenzeka ukuthi thina esingayi kuye siyosho ukuthi sidingani ngaleso sikhathi, ikuphi esikhala ngakho. Inkosi inibusise. Amen.